abantu bamashereko kugamba habuherezo barikwenda n'obukomishona w'ekitongore kya gavumenti ekirikurwanira obugabe bw'abantu ekya Uganda Human Rights Commission kandi owabireho omwishengyero kazahabwa district ya Shema Jacklet atwire Rwabukurukuru abiire naronda obushaki omu mashereko Town Council hamwe n'egombora. Amazire nawe myaka 5 aine byatwarire twego kubazire kito twayego kore nkwanzi nakore mirimo nimba nakozire mirimo buyisha katukore mirimo mundeba nakuzire efuka zibirizi kayi ya pepoch omukozi ni kwakira ntunguka kwakira muniki muni UPC ninga chikoga ni kwakira ntunguka tukwe onaro wachokretoye abasimira obuherezo bw'abahire n'obwabire atari munyishengyero. azuwo mutuma urebera byako wo yitofwabiro yingongezi wasigenteka omukashesho garkayo urugezo banzo tekura ombisa kama buza abantu bakabusye wabo inembeba omunju yawe zituira nizikubona abonesa bakakugira kapa niyo kuzibasa waje nogire kuronda kapa noronde ya yero noronde ya braka noronde ya green takuronda kapa kuryembeba Jacklet oye kapa oye nakugamba Jacklet atwire araganiza abanyamasheruka ngo buri shomero naenda kutamu computer okutungura ebyakanyabwenje omu mashomero ngo cyo kugira ngo noshanga ishomero rya primary baryo mbana rukaga urushanje urunani wapite meta binire ki rugasho hati ngarukire nagira ngo omwishomero yeryo ahina biretire computer emwe reka nyongere hose bikumi ogwa yesimbira hantebe y'omwishengyero kazahabwa district ya Shematine Kibina kanayana n'abandi bashatu. Omugani makuru abaturo mu district ya Buhweju nibagira ngo imihanda mibi beretire ebihingwa byabo byagwa ebeeyi ekiri kubaretera obworo mu maka gabo. twine ekizibu cy'orutindo orw'omucyonyo orwamara obwire bwingi hatakurabaho bantu abana bitu batwire nibagwa omu rutindo oru bafa n'abandi bantu babura oburabo n'emotoka zikwamiraho ziine ebintu byaitu ebitukuba tuhingire kora orutindo n'oruguuto oru rwakuretera ekizibu nkamwena twagamba kumwe ati yayota binjiniya kunambuzi ati injiniya nabendesi akarwara stroke hati yakanga tahondizo meningane no urukanja ngo finally ubu tamiriye wayo kindi shirakoze na wanyu munyanyezi mu engineer ninza kureba ngwe ngutezi nazamu abo kugira ngo nkarusho mani mbyetegereza nareba ngo sentence zitwareta zakora umurimo murungi abantu bashambera nguteje neshasha nindeba amajyana ganyu omwenuka gwa aberokotero abantu baremwa bwakira abwengutombi ebyona bigambirwa abaturo obu engineer John Bosco Kariso rukwenda entebe y'obunyishengyero abire naronda karuru omu batura orw'oruguuto nyotinza kutegereza gavumenti empango kukunteekera makanja nagira nti orw'oruguuto niza kurukora omushahara gwa kabiri mwandeeba nyewe byanje nebyanyu omushahara gwanje gwa kabiri niza kuteeka rutindo rwanyaha kandi nkanti chairman wa management ya isomero nkaba mweta atari na karumo kona kaine wakaryo mbye nzimweta isomero aniza kandi andetera sente ikindi twabura president nagamba ngo ukombeka movement musika aba nibagira ngo nibenda bebembezi abarabihe enyuma amakuru agagasha kwa Mike atwakire na Juliet Jarsima.